Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no da di tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Sakbay na, kablaawan tayo man nagiti amma kas pa-shoutout ni pagayam Jasmine Rivera ken nilakay na ani Dexter Rivera ken aminan tatang. Ken kada kayo aminan, siyempre. Wan, kada kay amin, pagulidanan, anaganak. Pagyamanan, kan kita inyo talangan ti shoutout portion, dagiti amin na greetings kan comments, ta dagiti san ana sa magpa-shoutout, kat masurunda iti shoutout. No shoutoutan ti talo unfair mo't, kadagiti daduma, iso kapilitan shoutoutan tayo amin to be fair. Kita inyo tulangan ti shoutout portion or videos, dagiti daduma pa shoutouts papagayam. Narigat kakabsat no saan kami ngag-shoutout. Adda gumura no ag-shoutout kami, adda makaunget. Ang mala, thank you so much kada kayo amin as supporters ti unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Ayos no da kwarta, nungay awan. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Napnapanam si ka? Di ka pa'y nagpakada. Kasla aso ti kabalay mo apanaw-panawam latan. Anya ti pagkitkitam kanyak. Aso, baboy, tiyonggo. Adi mo pagtagaryan no kastarumar ka. Agpakada ka mo ta. Agpakpakada mo't bakit? Adalang nagti maliwaya ka pa nagpakada. Kinaawan serbik nga asawam ti kastangar aramidam. Sursurwam mat at agpakada. Tano siyak ti rumar kat agpakada akmat. Pudno tayo tabakit. Kat no agpakada ka, 100% apalubusan ka. Malagayam. Apay nga rod tano si katirumwaren saan ka mat nga agpakada. Nakapatpatid ngamin nga okasyon pinatindarak. Kat mama ka, di nakpalubusan. Anya? Apay, asino tinapatpatid kada kami iti dayta ibagbagam nga okasyon? Siyak? Wano dayjay nga okasyon? Napatig ka bakit? Ngam napatig mo't na diyang okasyon may sagayam ti nabayag saan ko anakit kita. Ti saludsod ko ti sungbatam. May salaan ti kayat ko sungbat na. Agpili ka. Siyak, wano dayjay nga ibagbagam nga okasyon. Ako gayon bakit ura ka man. Nalipatak mo't ngintod kan ka retroactive bonus mi. Dati man eh. Ha? Ni, apay adda? Awata mo bakit? Una, tapno di kan maktangan ang mangiyaw awat. Bakit? Jay okasyon anak panak. Ay, bay amon da jay lakay. Nadamag kulaeng mat. Di kan agong ungat, bakit? Sa anak mo't nga ungat lakay. Nabanugak lang amin. Iso ang medyo apektado ti tono ti boses ko. Unay daytan lakay. Ha?
Nasabat kumot ni Bone di ta kalsada. Ha? Papanan na kano tatang? Jak ambo ah. Dinamagyo ko man Kasano ang makasaok katagdardaras may Di man nagpakadan. Naglokon da at tao. bay amon ah. Sana balay ta sumangpet-metlaang. Wan angam kagurgurak nga rod ti saan nga agpakada. Bay amon, tapnusan kayo nga agrire. Sa anak ang makiririri tatang. Ngam no pagbalinenak abambante ngawan serbina. Talaga ang makangag kanyak. Unay daytan nesi. Gapon sa mutada na iyawat na kanyak akwarta kat libren iti amin akayat na nga ramidan. Ha? Agalwad ti awanan bain. Amombo ni anak, maliklikan ti riri no ikabilangan ti asawa. Ikab-kabilangak matnanan. Yaw awat kunto pa'y kan kuha na amin na may gamak akwarta. Maalagayam. Apay ayan na. Aglukluk saw tadi ka kanumot nagpakada, kasla kanu awan sirbina. No awan serbina, saan ko kuman ayawatan na pulos iti kwarta? Anak, karbengam laeng mo't ayawat ti swildom kini bakit mo. Isumat teraramidak nanam. Kun masapon laeng mo't nagpakada ka iti amin apapanam. Iti kasta, awan ti pagdua-duan na ken ka. Ha? Unay daytan nanam. Addan tinalaing alalaki. Iso ti matan nawagak. Okay, sisi. Luktang trida, tada sorpresa. Anya mo tindita nga ramid mo? Saan mon ang maikat deta? Rumwar kalatan akas laawan asawam a pagpakadaam. Kat noon nagbayag ka matitiban niyaw. Kalukwan deta? Mabalin mo ti umasidig iti ayan tiri daw ti banyo tap nagpakada ka? Apay akasta ka? Amangan nga minudyak masambot di pangalaki ti kwarta, bakit? Bagata na pa nakadagos. Tanusan? Awan ko tinsangpet ko a kwarta. Ayan na, ti bagbagam a kwarta. Ay, umulig taman pa'y bakit tali na bambanugak? Nagdardarasak kami na nagawid apaman anaalak ti kwarta. Sika ngamin ti pampanunutag. Apay asyak? Ragsak ko ngamin no mayawatan kay ti kwarta. Ha? Apay bakit? Di ka maragsakan ang mayawatan ni ti kwarta. Itay pa'y adakdak kamatum day ta a kwarta. Di mo mutla mayawatan. Maaw-awanan ti ganas ko. Dito kwarta. Ah? Ay, thank you alakay. Mayat mati iisimam ne si anak. Kasta talaga, nawan ti parikot tatang. Siguro, ada marin kwartam, bisa mayat ti iisimam. Adamo basit, tatang. Bala, gumatang ka nga rodan iti naimas asidaay. Automatic day tatang. Uray saan yun nga bagbaga. Yalaan kayon tupayin iti gatas yo. Gatas. Apay ubeng apaggatasa. Ha? Anya nga rudi kayat yo tatang, kape? Daytay nasager a kape. Tapno ada ibulon ko iti pulutan a karne. Unay daytan, tatang. Nagbastusan da diyang asawa. Asino manan ti pagpupudutam nese. Da diya abo ni ananang. Apay aya. Amo na pa'y nga anniversary mita. Awan manan. Anyat orasan. Alas 6 ngam awan mutan. Adalaang mutbasit na kay sagudan na dita, ha? Apay nga'y palubos na amay sagod. Kat amo na pa'y nga anniversary me.
Urayom latan. Magano adan iti dalan nagagaw awed. Makangag kanyak ti awanan bain a lalaki. Adumat asaom. Talaga makangag kanyak nanang. Alawan, di ka nagtagtagaray. Urayom latan na sumangpat sa kataratatan tapno lumaganto tiriknam. Saan la taratatan nanang? Tungpa-tungpa pay uray kita anyaw. Unay mo't daytan. Anya mo tanday tang aramid mo? Nagmalmalem nga awan ka? Bakit? Lalipatan ka din nga da trabaho. Amok nga da trabahom aging gait alas 5 laeng. Anyat orasen? Alas 6. Senyor! Nap-napanam? Olay daytan, bakit? Agburburik ti daraken ka. Anya? Kasano pa'y ang makaselebrate ta iti anniversary? Awanin at arabiin. Iswabay amon. May mayat no rabin, bakit? Agsango tayo timako na romantic atmosphere. Tarupam? Di ka agung-unget at anniversary ta. Dakis ka no pagsasawam ti asawa, may ti aldaw ti anniversaryo. Tungpa-tungpaan kan tupay? Ala, sakbay may balikas mo amin nga kakasakit asaw, kita to regalo kan ka ba kayo? Kita ba? Papel? An-anmuk ngay data papel? Pisangag tupay? Sobre da ito'y bakit? No love letter dayta pisang mon sakbay asyak timang pisang. Madi bakit? Di bakit mapisangan ti kargana? Kita ang kami na. Butoy. Ini. Nakigtutak pa'y bakit? Kalat mudlatan na rin absot mo. Diyak lang magustuhan tilinaon daytoy isipat ko ken ka. No ngay magustuhan bakit? Di siyak ti mangisipat ken ka. Anya? Nalukatakon. Ni nagadumot ten daytoy. Makita di nagbaliw ti langam. Sipat-sipatan kan san bakit? Kunadamot lakay akwa. Di mo sipatan ti asawam a babae tamay darum ka. Pipiyapay no sipatem ka no iti agag. Ay, ulay daytan bakit? Bakit? Awisan nak ni pare anday. Ijay, Iti balay da. Agparti ka no iti upat akals. anya kuman og parte iti upat akals, agtatakon ka aya iti kals. Saan mait? Ngam nasayat akong padrek na jay. Saan ka mamapan? Amuklatan taramidin nyo. Agiinom kayo manan iti arak. Natural na ita. Bakit kals ko naman? Ay saan? Ado dita ti lalaki nga agsasango, asaan mo't nga arak ti pagsasangwan da? Anyang nga ron ti pagsasangwan na kita lalaki nga ibagbagam. Ice cream! Daytan bakit? Apay ubeng. Wano? Ang mga no babae mati ibagbagam. Lalaki akasken ka. Kayat mo tay buksilak pay. Lalaki! Ice cream pa'y mati napili da pagsasangwan. Tipya pa'y babae ti agsasango. Patsyak ice cream ti pagsasangwan da. Kayat mo asawan? Saan amang mangan iti ice cream ti lalaki? Mangmangan labot naira na nga da. Ngam sabali ti kuna kapag sasangwan na mabali na pangbulon bakit? Normal da ita. For the boys sa makun ko na. Isa maawatam ko ma. Saan anasaya at dayta? Di ka mapan. Diyak la ko managpakpakadan. Sana mabali na diyak mapan bakit? Padasag! Gubat ti mapasamak no darumwar iti daytoy abalay. Anya?
ganyo man mo't ni Nessie nanang. Inruam mo mo't ngamen bunay. Tiyan niya nanang. Tunggal ay aywam, kat supalpalam mo't iti kwarta. Ah, Anya ngay ita. No awan ti kwartam, awan ti pagbanagam. No awan ti kwartam, agmot taleng kalatan. No awan ti kwartam, Andres nakan. Nanang. Kasarita yung man ni Nessie ta rumara kong. Kababain ka ni kumpare. Sabi nagsaya na dya tao. Ure man no kasaritak, no talaga di nakapalubusan. Awan ti mabalin ko Malaksed, no day supalpal mo kwarta ken kuana. Diyos kiabiyang. Meranan tumot ngawan kwartak. Kasanon, no awanton talaga ti makaut mo kwartam. Ay, no, awan ton ti may sipat ko iti rupat kwarta nga sabak. Ay, awan tumot ka na ki pagbalbalinak. Manipod ita. Masapul ang legal aminen at tignay mo. Tapno oray saan mo pagtignayin ti kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Tano sa pulen na latta ti kwarta, dita nga iparupam ti pagbiddutan na. Ay, unay daytan. Mas daawak tunggal ada pagbiddutam kininese. Kas labay bayadam latan iti kwarta, tapno kuwets. Anya nga ita. Sapul-sapulen na daytan ken ka. No awan may parang mo kwarta, naspakan. Unay daytan kaka ako nada. Agnanayon aya, nga da may supalpal mo ken kuana kwarta. Saan ka mo tabak ng launay? Tapno maikam akanayon, tunggal ada agasam apagbidutam ken kuana. O daytan bunay. Da kayo nga asawa alalaki, no ada kwartayo, si pupuso nga itadyo iti asawa yo. Tapno ada i-budget na iti pang inaldaw, ken pang emergensiyo. Saan ka ta maaramat multa wano bayad ti pagbidutan niyo? Si kamot, misis, sana makurihir nila kay mo no baybayadan na lata ti pagbidbidutan lakin ka. Aramidin ng tumanan na. Total, kabaalan na bayadan, no pabaybayadan kalatan. Daytan. Ditan kagayem tinaggibusan ti pakasaritaan Pauluan. Ayos, no da kwarta. Ngam na awan ngay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.